inoti isano na ibere eyemo inye isato isano na isato isano nemo isano o isano kianda inye Gusii inoti isano na ibere isano nemo isano na ibere maragatano inye umuyiga o Kids Fest Talent Search First Edition umwana utamocha Enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kcpe nigekorwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogonkorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigochinsemo gete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers egatiye chinde chinyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kirwalete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbabwate ensemo yokurigeria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yuko bara guse theater eduka yoko ni mariogo ejune manyikanite buni pharmacy na boigo na seba kurwaria n'abantu batumucyando bwobongo guse mental health nigo bakurwa obukoreri bwebirenko byigoro birya bya ISO ngwanchira bale wakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amonichi insurance chinde chinyinge naboko batarera ime yomuchukisi ase bara ya Hospital Road angene skuru yokwegeri yobobwenya ya KMTC wosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti Gusii enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingera ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, ase nyumba ya Gusii Plaza, a room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere Gusii enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV ubwansu bw'umugusii. Ndizi TV ubwansu bw'umugusii nigo bono yakora nikirundekerene negukurengera. Ndizi TV ubwansu bw'umugusii. Meza no mwanjumoriri nagote ibuna nane kwira nanda sege gitali ngegeke usingona uti nangwira nande bwango iri tunatu kwana mangana ya matemo asoka litukuria Jumatatu aboro bakorete biasano bandete guchinga kero bandete nandi kuyario no chuganda skuru tia secondary bwango iga onande na nyole natali unabagania studios tu atali unabagania studio anena aboro kia bakora matemo aboro kiwa bakora matemo skuru au onanda bagani bana bakira studio bajuko bali bagalia bene bakwane usube manyekani barabi kero tu kwane goro ngakibanya ntibagweta matemo abonyirana nabako no tugwate sense media Facebook tonyora Ndizi TV News boigo asense media YouTube nabako tonyora Ndizi TV News utari kuya go tweet @Ndizi TV News boigo
nabo gotutumira SMS yao gwetera sinamba ira siskini yao igotigange abageni bane ribaga banyare bagwetambuliza igotebi mwanju muriri barabumbara bya studio yaitu tajakire nandango jakire otebi mwanju muriri wewe unaitwa nani? My name is Tyron David Mitchell. Ukisema jina lako utasema shule na useme alama ambazo ulijisomea. I come from Gusii Embassy Academy. I scored 401 in Kcpe. What about you? My name is Mary Nyagaka. I scored 405 marks. And my school is Gusii Embassy Academy. Mwalimu, kwa hivyo tuko na wanafunzi wawili hapa. Kuna Tyron David Mitema ambaye alijisolea alama 401 na kuna Mary Nyagaka ambaye alipata alama 405. Mary, ulikuwa unatarajia kwamba utapata 405? No, I expected 430. Yeah. So you targeted that you were to get 430. Yeah. But umepata 405. Sasa unajifuna, how do you feel sasa umepata 405? Okay, I feel happy and I thank God. Yeah. What about you, Tyron? Did you expect that you were to get 401? No, I was expecting 425, but I got 401. So you are happy about getting that one? No, not happy. You are not happy? Yes. Why? Because they are too little. Yes. You wanted to score? 425. 405? Yes. Oh, okay, but you thank God because you scored for Yes, one. I'm grateful. Sasa nini ilichangia sio mpaka Melini kirudi kwako? Nini ilichangia sio mpaka ukapata alama 405? Kuna wazazi, kuna walimu, hata wewe binafsi peke yako ulitia bidii. Nini ilichangia hasa mpaka ukapata alama 405? Firstly, Mungu ndiye alinisaidia. Na wazazi wangu sana nikakuja shule, walimu wakanisaidia na nawashukuru. Na wewe Tyron? Mimi ni Mungu alinisaidia, of course my mom, teachers, pupils and everyone around helping me. Yes. Sasa kama mko wajanga sana, mna feel aje sasa? Unajua mnaingia katika kidato cha kwanza, tuseme mwezi wa 5. How do you feel now that you are now form 1? So you are form 1 now. You are not no longer standard 8 because you have done examination, exam yako imetoka. How do you feel now as a form 1? Nianzie Tyron. Tyron, you can tell us. I'm having anxiety of feeling the from one life and getting there. Yes. What about you, Mary? I feel happy being a form 1. Yeah. Where do you want to join? I want to join Starehe Girls Center. Why Starehe? Because it has been my dream school. Yeah. What about you, Tyron? Me, I want to join Starehe Boys Center. You want to join Starehe Boys Center? Yes. Why? Why do you prefer to go to Starehe? Because my mom is single parent, so I have to depend everything on her. And maybe if I join Starehe, maybe I have a scholarship, maybe to ease an burden. Yes. So you are planning to go to Starehe Boys? Yes. Sasa tuseme ya kwamba umemaliza shule ya upili, umemaliza university. Kuna ile ndoto uko nayo kwamba nikimaliza masomo kuna kitu nataka kukua katika dunia, ni kipi hicho? Tuanzie Tyron. Me, I wanted to do medicine. Yes. Why do you want to do medicine? Because it is helping people, and of course it is, well, it is good. Okay, what about you, Meli? When I grow up, I want to be a doctor, a nurse. What do you want to be? Okay, I like to be an accountant. An accountant. Why do you choose to be an accountant? Okay, if I earn money, I'll just help the needy. Something like that. Okay, sasa nikiwauliza kuna changamoto, utaweza kumbuka changamoto yote ile ambayo ulipitia ukiwa katika shule ya msingi? Tuanzie Tyron ama tuanzie Meli. Kuna changamoto ile unasema kwamba ilifanya kama si changamoto ningekuwa na max hiyo ile target ulikuwa nayo? Yes, for me, I liked some books, but my other people helped me. And the problem is lack of seriousness. Yes. Lack of seriousness? Yes. What do you mean when you say that there was a lack of seriousness and you were in school? I didn't know how it will turn out, so I was not sure. Yes. What about you, Mary? Okay, like lack of books, but when I lack, I just borrowed.
Sasa you are joining form 1. Ni promise gani utawasambia mzazi wako ya kwamba mimi nikiingia form 1 nitatekeleza wajibu wangu ndio upite mtihani? Kwa sababu sasa unajua ukiingia form 1, form 2, form 3, form 4 na mzazi sasa anatarajia matokeo yako yapi ukiingia katika shule ya upili. Maths is easy and science is everything you know. It's science everything that you know. Yes. So you want to be an accountant. So you like maths. Yeah. That's great. Sasa kuna changamoto nyingine tunapata ya kwamba mwanafunzi akitoka katika shule ya msingi anaingia katika shule ya upili, wengi wao wanajiingiza katika ile makundi ambayo wanafanya ile ambayo tabia ambayo haikubaliki ama haistahili kufanyika katika jamii. Kama nyinyi vijana wadogo mtafanyaje ili mjiepushe na hizo makundi mkiingia katika shule ya upili? Nianzie Tyrone. Me, I'll start by picking the right team. The right friends and the right state. Yes. So you go and choose the good friends and the good group. What about you, Mel? You just take time to choose a good friend. Sasa najua kwamba mliambia wengine mnakuja katika Ndizi TV. Kuna wengine wanawatazama, kuna wanafunzi wengine waliingia katika darasa la 8 wanaenda kufanya mtihani wao mwaka huu. Ujumbe wako ni upi kwa wanafunzi, Mary? They work hard. They not only work hard, they work smart. Yeah. Okay, what about you, Taylor? Not to work hard but smart because Kcpe has a lot of surprises. Yes. See that surprised you? Yes. Sasa kuna wazazi wenyu, kuna wewe ulisema kuna mzazi na wewe kuna watu wanakutazama, utawaambia nini Meli as we wind up? Nothing to tell them. If you had nothing, you can advise them. You can advise your fellow ladies, Okay. girls outside there. I can advise them by telling them to work hard. Yeah, and focus about their studies. Sasa Tylon, you can say something. I'd like to thank my parents and I'd like to tell those who are joining class 8 this year, work smart. So they work smart. Yes. Kuna kitu kingine unatarajia kwamba ukiingia form 1 ufanyiwe ama serikali kufanyie ama wazazi wakufanyie, Tylon? Kuna kitu unatarajia kwamba nikiingia form 1 nataka mzazi anifanyie ama serikali ingilie kati tusaidie kama wanafunzi ambao wanaingia form 1? Me, I would like to get a sponsorship. Yes. You want to get a sponsorship? Yeah. That's great. What about you, Meli? I pay for my school fees. Yeah. Okay. That's all. Umajumuri ono wetini gotorina abana bakorete kurwa skuru ya embassy. Inaitwa Kcpe? Kcpe Academy. Kcpe Academy. Meli akanyora max 405 na Tylon akanyora max 401. Yuri gwitapana mbeti timono ekero Tylon nisema unataka kuwa nani? I want to be a doctor. Tylon yate abana atagete koba omonya gitari kabisa karara kote abana bantaro na niko baende to chandika ise koba omonya gitari na ba uchuko tokonya sama tuko adebosio na meli yote yani gate to chiko bomo accountant ndio muntu bwikisa kabisa karukwe wate abana niganje to muri mugwe sabu na Kiswahili. Yeah. Na Kiswahili na Tylon yote yani ganje to muri mo maths na Kiswahili ndio na science no mo science anje tamangana yo science and pe mona akeromanyo ile bakali ni ikase studio use ama kuna jambo la mwisho wakati tunaenda kumalizia? You don't have. What about you, Mel? I like to thank the school management and my teachers and also my parents. Yeah. Mbia sana mwajumuri karanda kuriya nekalo ndo kumurikira matemo ya soka litukira Jumatatu mawasira nyara ko yasogia andi tokothana genda kurira Ndizi TV nero once mo Gusii ikiagera nigo tuitwa kore meroberu ne twakore trachisemi ngakigendete gwateka imena isiko ya Gusii kana waroki woito bakorete binyerubuna mo Gusii ne getinginye ngaini keri obundi kiaga ngwaro jino mwana utangani teno mo Gusii magata Mackenzie binyorata Max Chiminye 25 akabwati kunashire imumanyi uyonyorata Max Chiminye 25 na birika ba Gusii bakorete biyandi school yetu Gusii nigo chikorete buya kabisa nyorona abakwanda gutubwata sense mere mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News babo tu eba gutubwata sense mo ya YouTube Ndizi TV News uto tweet at Ndizi TV News karangari kya nyoto kyariganiti onte ina mbaro kiwa kibalio kuganeria maya gusenskuru kiya korte buya asi obera te gotosuka goira na tore nyora na bali mu babiri batatu turakwanda mangana ikisemi ime na isko ya Gusii igo tosuka. Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii.
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byoko igo kistima na electronics chogo tumika nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika chuko belia mache, DVD players, chi machine chuko gingira, ebirobu byestima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester systema, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chukisi, asinyumba ya Gusii Plaza, a room number G2. Na boko bakire simi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kirasoro nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV obwansu Vemo mwanjumuri karondera gutubwatia kurwasi gitazeni kya Ndizi TV nero bwansu mu gusiana kana otene tukumurikira mangana y'ikisemi nyirona mu wasiri bwe kisemi professor George Magwana aralibena matemu bitukuria Jumatatu ekera borokiwa bakorete bya kabisa since itu ya Kenya ntundende bakorete bya kabisa nonyiburi rwa COVID-19 bwanyaje boko bumucyando ucyasa borokiwa aborokeno n'abayiboli lakini ekingeje tikutanga aborokiwa gukora buya nawe n'abali mu gusaboroki ko basomye n'abayiboli ko support abana babo nonyabugimba bwa kongete kono igotwanya nande n'abageni ase studio kadoje ukwanira kisemi imena isiko ya Gusii kato wenda takorigeria matemu ngikora tunyirumna ebiriato mucingo ni wenda takwere kwa siskuru anne asorongo rwa Gusii nyirumno mwana mutangani garen ko Gusii karo Gusii ari gatingiye ngaini kyabyo bundi kyagaja embura ke gotu yasomwa gutakora jinsa nyura nabo kwenda gutubwatia sensemeri yo mtandao Facebook tonyore Ndizi TV News boga sensemu ya YouTube nabo gutubwatia Ndizi TV News utari weba goto tweet @Ndizi TV News ekarekere kyao ni gonkia yone tikirenza tiredeka kwetera sena mbira siskini ya karo tutabina moro kiuki uri gucengera nere sukuru keri yakorete buya yangira ne wikase ase paneli yane ikira studio bara tumanyi barabuningo karongo cyakera kurwa sensemo yane yokoboko gokobe tumaye guca gucagati biyamana sokongaliwa asamuleta ngoro kwa Enoch Amorira a deputy head teacher aliasi school ya Kisii Embassy Academy. Asabana babarura sembe babiri bagosoma. Nae bano nabo kutumaji mwajumuri agataka manyango tonera se studio kyatingo batingo bakwanda marieta ekyagara mwajumuri gata ko manyango tonera se studio. No molisia mbizereki makambi korwa eskuriti atente bine memorial academy korwa muchosoneka. Igo mwajumuri kwa igurina ni gonde nabagani babere
njiri na botambe Brighton Makoli na nje ni gondo mwalimu on this TV kwa sababu ni Ndizi TV njino ngoso minga mbiyo na studio igo tubwate enoku kurwase uyuru mwalimu umukonyi mwalimu ase skuru ya Kcpe embassy igo tokasomochi embassy tokamagotwara makambi Melchizedek kurwase skuru ya St David Ombogo abo igonande bole Hilda asenseme ngagirite bunekero tugoteba Hilda nayo gokonyana na bana mangana spiritual ose abo igono torina barabu ase studio ka to kwana negoro yechiseme bono Enoch ningo ya se edeke ya moto tenga kiskuru yao yakorete titanga nande tigangira neringambi yamono soko ngali bageli engo moira nerinya sai ngambi yamono asogo twali bagalinde lia ogweta bia wanafunzi baito bakorete bia umutanga niga bwate 405 no yibwa mwali abwate 305 tokatwale mini ya 375.6 so tunamshukuru Mungu we did it again it was a good performance abanamba chetu tukasherekea pamoja na walimu and indeed it was a happy occasion. We thank God. Yeah. Whatever ne mini yaringe 375.6. Mwakoli wejiribere na emerongevere iringa yaringero ekero kombe no mwakoyo amawale cyose. Umwakoyo edete. Njaringe gorake. Twanyorete deviation ere negative hake. Ikira last year twabate 388.8. Pono nabo according nature ya matambu nalenge and standardization korunek na mangana mangere maiteka matambu gaikire na iro ibono tali itona bali bakumaki nabo bamaite buna bakunyakora so nabo twanyorete 375 but we thank God. Yeah. Tinda kitimo kambia kire kabisa nando maitenel tinda kitia kire mono ende bona ndi turaenda ko turaruguru ase Kcpe embassy turaenda kwikase St David Ombogo tutebinga ki Ombogo yaro yanyarite gakora Ombogo number 1 we thank God asango wara masabe abantu bae na ningo ndemo masabe abantu abana ba mwanya saye mono abondo jengo murali Brian yasa kabakole connect nene mwana bitangani ya wata max 419 mutangani ya wata max 47 I mean no bo mwali akatora 349 341 wese kolio ligatiago abroche kanyisa na takonya abana baita bonse abana barenga sikira sikyo Ombogo 30 abana barenga 30 abateni barenga 30 nenda boroche buya karbono koligero bya kabisa moralia nelinga abana bere bata max mine gochigoro abana 27 batora max 3 baga 399 arawa somwana yomo abata max 341 emini ite kama na shoot koro 362 ekagana baga 374 so we what reasons to you had a positive deviation of 12 of 12 bono nande ngira nase Enoku ingikirire the Kcpe embassy kanyora emini grade yego sabana bagakora buya gose inumu expected dina abana beno kokora barenge koikereke wangeke. Yeah, we anticipated for more than that. Nabo tu I expected in fact the target ide yaringe 390. Yeah, na tigante venga amatoke ito emiaka yonse are very consistent. Meaning to very to gukora buya all through. Abana baito una my brother yate banga bonsi baite 90 bagwita bonsi to gwata 100% pass. So okokora gwitu buya number 1 no ko mu acknowledge God. Kotebanga nyasaye nayo kunyara kiregento. Number 2 no kubwatirana. Abayiboli abana na abalimu twachamu twatebanikeri tutagete umwaka uyu buna bono tugochikoigora nkobeka tore chi staff meeting kada abona ko gatore kara mochikoigora na ta korante ngikirire temo kanyora maxia mwa korete mirobiri yaben bana ntiangira na semo kambi arante bina kina barabo mirobiri kibaro babigete na baromba musabite nyasaye gose baro batigete bagatana ya tigatona na kitoko yanyora onya abantu bale basaba omurali Brighton Brighton ya Ombogo tu asaba ando chikonyera ta setting yo school ite ya Ombogo igere SD sponsor school ndo watu mubasta mulisi nonda emana cha na vale bonse bi e brava Kristo na abana ba koro mukimono
abaibuli baito bagakora mono o serious kuru ekanisa ga serious kuru asama sawa na abalimu timu wake ndo wata ya mwalimu na timu wake Yeah, teamwork. whenever there is no teamwork matoke there nyoni ma studio mtu brighton mwese ko bota nga bano kunguza uchano ndo ujia moko kwa matoke yara maya above all god number 1 mbe mono bono agento kere nyasaye nere o tubwera bionzi abata korete buya ibata sabete gose ine challenge yabo it's a challenge ngaki abata tibi honestly speaking the bible is clear yasa ote abantu bae na bamutu botambe iwe na tawo arisi na ko jama koso mo tere dia segete kara kili kiro yasa puro so yasa inu eskuru ya umbo ngaringa ya korramate mbono editangani mete mbono editangani se yara temere kor wachi no na ni swali ni dia ona bana lu kolia ni ngale ya chagete wachi bia kuratika tigamo cambiar ira neli alafu maego kolina neli omara president wachi bia eto chagete 2016 na itokorte matemita matangani I was the best about the 413 the lowest 245 in 2016 yeah in 2016 emini yange 323 gogo cha 2017 emin eyalenge 326 umana matangani 384 omoyo nsebi 283 gogo 2018 tokanyora 343 Obama will be 297. Kwa 2019, emini gaja 346.1. Umana mutangani. Iko bana kwa temu aja 2016 mpaka 20 mpaka sto ikera mpaka 2021. Eno limu aja kete inu Eskuru ine nkoro sana. Iya chagete back 2000 na 2001 na liba kolete their first Kcpe. And una ya chagete mini chialengenze chialukutara 340, 320, 330. Uchakera 2010 chikachaka kwenda 360 gochia ubaka buna twaikirega so twabeire to produce even best candidates in the county nationally and you know everywhere na twabeire to koira abana baito bonsi pe bakwenda in the best schools na bono last year bonsi pe bajete national school even this round we hope nga bonsi bache baende in those good national schools so tuabire togo kora amatokia yu abira maya all through but like now in 2017 it produced the best boy from Gusii County Kagenda Alliance even the other year even those previous years so even last year so tuabire togo kora bi all through yeah bono dintu ateno kubwatira nano kuya amete tubwata maigata to umorkia umorokiwa mono moiboli nakinu asiskuru jeno chons to the Vicente David Ombogo na Gusii embassy ngimokora ukubwatira no kukwamanya koba indi success ya makoba asiskuru to jakire mukambi ya mono Brighton as sexually yesana honestly speaking onye manager te what division ngia an school te weta ekare manager what relations bengi amana bana abaibol kwanza amana bana uweta kwa rakana because David tira balmi bago je because marjore ngia bani bago baba ya okubota na kolega lingo romo Brighton golinga a manager ne staff ya balimu abaiboli abana amana go cheime ne kanisa maja sabe buli mebono okubwatera no kondo chinji korokuya mono agwasegeta abana baito mono akabagaeta igento mwalimu atabangelinga ninyore mwakoeta mwana mutanga ni yorenga sega state standard mwana nero korokonga peti ondoro nero lenga sega state lakini kwa pati mbayo mwana ajitaka kunyora mwana kwa manager ito ya sendevi to atevere pora ase familia igo okubwatera no gwata abamoralia ngolina ke onye amaiga ya tata kubekubia agese kubia bande kubi enok inu mokora usaba nubo na ba kwa gasi abose ngakini moroje okubata nanki mokora se skuli ine ya Gusii embassy imbi yamana seli swali ebyo buna na tieka ukwana buna togo cha ketam kireta buna bana togo cha kaswa tujitu abali mungo cha next week tuchake kurubili trust time table tubatebi what we are expecting this year ingikiganiri kurwabu nande ngwakera management ya school yabereke go support sana abalimu abo in fact they motivated them
that motivation yagera abarimu aba bakora egasi n'omukia they motivate the learners aravu abayibuli kibakorangerewa nabaro they chip in motivating teachers motivating even the workers kwano kanyara the school we speak from the same mouth okuna kukubaterna kartori yoti kuchikonya karto kwanda kuchibosio ndiro kumonyora na chisukuru eji ebo bisiki bokora chisukuru eji abanyene private yokora byo kubwache chibapre. That's a good question. Ngekora chigo kora bya kubwa public yonyara na inumu mbogo meteni private na kesi embassy kuse neji private ngekora chigo kora bya ora tevi no eno mwibuli na haya iro mwane private kero kende nchake na bogo ja kura kutogo jaiga litanga nitatenga abantu aba etokwirwa there is no laxity ekiagerali the performance is what is attracting the parents to come. Pono kwanyora abalimu na management ya school pamoja na abantu bonsi bali baro wanajituma. And then another thing, the owners of the school okonyoranga they know the secret motivating teachers every now and then. Kwanyoranga even ekarwago chana wanyechinza chirichia mambi kwanyoranga mwalimu nabekire gakombe yechao aka snacking karo wano kwanyora mwalimu bunarwe preps okolireki onyolire kendo ruse iriembe omubiri arabu kwanyora nanye chinga kibune iche weekend mwalimu kago chanka nyora araga transport you know that is an extra time ibone bintu biriwe kora to dase bintu biribi kogera umwalimu oba motivated ebia si public itero kora ebikero kenda se public chi bitai pon to ndase mo cambio to tena kioro jige koirira ajiskuro ji chi abanyana ko kora buya ko bwa ji public ande public ne ra banta bange bategemete rojino no bugima bwa Kenya bwa konge ndio kono mbaralia ingeringa ebine biasara by'omuntu nebiasara by'omuntu karabishaka na bwa television na biro atagete biro kana biro bijya go chibosio ekero tujya ka bijya go karose bijya o kwegara segende kega ekerengera bata buna bono rio mbogo te St David Memorial Academy ngoranda alia manage to watro muntu biasana because ngotegera abalimu mechanda abantu bakwa nyora o soru mujanda ya abalimu umana ko abalimu ambo time como abana mato okay because bakolera maya imbora yo sume kana yoko kaza osume grama ya sabalimu osume grama ya sabaiboli pono ikama to kabenga aba ya rama ya ige kanene mwata ya motivation nero anene go changia nero mambo ya mbo ngo mara ngona jake mbo onga otaka abana baba bakora mirimo bya akwatanga kibnango mingo ngo jamara go bana chine kitamtam kolega asbono mo tro jiba garo bona de karturiti bona abana paso ete ekramate mwata ngasitu na arara aya kabere yo moyo asomoro 844 abana paso de standard nanda baru de standard 7 nakiro jimu ba propete go chikokora matoke kiara mwana mutangania wa de 47 mwana mutangania wa 45 nakiro jimu ba propete mo chikonyora no 450 go chigoro ende tukumuntere mangana 844 Pia manomora. Shigante venga abana bona bakurumaiga they have been prepared. In fact buna as in Kcpe Embassy Academy abalimu bakolete syllabus mapema. Buna twasa tamtiri. Bakachaka class 8 work. I think buna toko kwa naiga topic 1 or topic 2 in some subjects child bono bago chakwenda bagasa ne chichigalete then by second time to chake to onyorenga syllabus yali nande ko maetenga umwako yo romwe igon to prepared psychologically nga umwako ubunoro mwenge negazi twanye chake temapepa niko mwe bangete twenda semo kambi sa chise chite tawata bayo moralia Brighton ugote kuturangeri gocha umwako lwozi kana kana mate abana to bwata bono bago class 8 esira pastia class 8 ya tarong time television bawo ja okara paganya mate because yerenge ningo karta balmi mobile to school because esira pastia bago long time ya class 8 ewan bon to te bena selection go korwere anene kero serikali jari public school na private inu ko bori ko inu puna inu bono meten private sector na inu maso metia ban ko bori ko inu ko kyo kala selection yo koru ya bana bago so ase form 1 ase school awo tigante venga mbia mana serizwali serikali ya veira chinga kichi chinde kego favor public schools sana kanyoro mwana sometimes abwata amagisi amakira kinyo iru a very nice national school
na intu aba kwanyoro mwana bwate no 390 400 umanya kuyu an extra county school say county school chiskuru chirichi batata kiti so ogosaba kwana mwako no linga oyo abali bagosikana mangana selection hakimo cha gukora mo ba partisan kakiro mwana liba kaliri ya iligani amakambi nayo kwana abunda tengo na statement ya men sana omwana wasome private school no mwana wasome public school abana ba Kenya bonsi igo equality erorekane ekara selection ya okoru we are pleading with the government ngaki tikabakora equality as already abana ba school wasoma abana bonsi na ba Kenya na bene academy bene public abana ba Kenya ilitani ba Kenya bale bonsi ekile to kwa nyasa because honestly speaking ikana go pay ni abaibuli bana batanga bakaburu cha bana cha academy ba republic o mo vision yo mwana pi o republic o sie ko bana complete yo mwana ngo mungai bana to kwana na umufumu ngo chenjuro sira basi ajinjo ji CPC inuma ji school ji kisi embassy na sente David Ombogo na kiyo ji moro vereti asomoro vero CPC aseda ekaya mo tukore turiki chokora tigante benga as in Kcpe embassy to prepare kire kintu kilikiga niri na okere korwa sa mangana ye textbook mpaka mangana digital literacy we have a nice computer lab there we have all the equipment that are required so that they are bibulinga onye if there is a center for CPC this curriculum yego chikoba nini this year umeta wanafunzi mbona bako chikokora mata welcome to Kcpe na mukambi ndege tawa onye center ya CPC ya reset ego center bitu mbo Mario Academy staff reset materials there oise como janingo bego mwalimu ase urubwe moiga orale ndebe ko are kana zeme CPC na bana skuna balimu you enjoy go you welcome there lakini no na te ambe bangete kabisa ya kibono ndio mano kilo mondo we kia kere ego ade na re uniki no mwalimu ate ne bangete kabisa mbi mano dingana lia ora twarelio mwelio angego chia saba iboli gose aba stakeholder responsible education ndilieli omwalimu mbiya mana soko twali bage tikanga kire management ya skuru ngambiya mana aso kogendera kutu gokonye ke center ya embassy na bali bonsi bakoruziko so nda tebe ngambiya mana tikanya saba seseni na egento kende kuchakira tarehe 11 mwezi wa 4 ndoje tutwala interview mpaka tarehe 15 so nda sababu ibuli mwenzi pia simu betete baje interview elinde na baruto ba shine the way that we have been doing to the rest bueno tío tuende mpaka St David Ombogo torore na ronga ki ringana leo leo mwero jase aba ncho bali riwe ngane mwana ringa ki en manager ito Dr. Perfomers Ombogo nesta avienge mayeskuru tunawapongeza simbre mimi maokara andege ndakroas mwigire bono na ndesuka mwike target ito tare kirana engane nde tete kwa sekretene bana wata mwalimu interview njigendrete chicho bona to kwa na igamba gendrete on Monday na ndege gendrete ntabana pazo skuru basome ekinde to kwa na likinge nje kanengenga skuru ito ya St David Mario Academy amangana security ndwate system skuru nto mwana wa kalmeta ngai kwero mwana ngane ndwato passe skuru ndwate no molize skuru nto mwana ai kwa mwana bokre stop na jiro ngotika bana basege tubaso aseji skuru anenena egento kyo mbande tukwanire nge ko heroroje abana bake bakweso ya sebinto bibe ase society roje ngo sabara amangana yo manyangana yo konyo marwa amangana na abana bakonyoro konyo mwana moke akonyo robolito immorality nge ko gera nandi ngakitora kore emechande ya seda ikaya mo usasi sekondi ngego tujagere eno craft ma ko romolisi mbia mano in fact tigante ava moralina ase tuikirevoni abaibuli batachete kurigereria na tubwaterane na stakeholder Jones ekegorie kengo chikoera kire tigante venga boniga onye buna bona abana bali isiko
kindly baire chikanisa chikambi nchigenderete chia abana nichi seminar au ira abana takorora omwana gakogende yani abana bande bakogende ekanisa gwatebia omwana oinje aibera abonye kurigeria chikatuni karanga matokeo kwanza karanga matokeo ebinde so tiga toira abana chikanisa egende kio mweri takogende ekanisa gwatiga abana nkang'ana bakorinda chibando tiga mwandamane mwezi yenda mwezi tiga ng'emo kambirera kwa tiga takuona ngane where there is no guidance and no falls aso basemboteli igasakuigwa egento gwatambura ni eger frustrating aki abana baito begerio kumwaje nyasaye karba ko kisemi chense naende konyole skule tabwa tio nyasaye ororo indibati na mwa abana banyo plan gujumwino igasakuigo tikeyo mbore bwa tango mundo tano mundo mungeni akumainia enta bana tobasege ekarba asegiru masomo tobasege ingale nyasaye nakuwa mane ndo wata bangoro mrali pride ngena ke kaide sana counseling nengia sana askuru cheito omwana bago te kurase amarwa kwengwa nyasore chikonywewa ogocha igomere mundo friend nere omuikaransa nere omosega buja kabaiga nega ngentete keneke lingana lya oria mwere noku karatori tibon twakorera kabisa ngere lya mwere tigante venga togendere gosaberana na ichine chinga kichaba chali take care abantu baito isikali ndabasabenga takuminyokera kinde gionsi manyo yo mubone tagachora na tiga tusabenya sato abarai toira abana baito chi school na asonsi tiga togendere kubwaterana bible sira abalimu abana balimu ndigerete korunka tiga tubwaterane korachi omugaki mwae tunabalimu so above all let us acknowledge God. Amen. Ringa lya mwe. Mbia mala so to alega niga sitigete ya Ndizi television ase kipindi ke yisemi. Agusegeta abana baito. Teta tanga Bible baito abana bachirenga. Kana sana mwana gumenyeroka, kana mwana gumura mwegeria madeni aratakire bamenyera ekerara senga. Kamane vision ni kurunga. Teotigera abalimu abana. Nambende yenega kiasia sabana mwalimu atebere. Abana baito baemeremo ande basire bakoromwa bakolebya. Number 2 ira abana kanisa tebamwanya sae. VBS njiganrete. Operation chikanza gweta. Ira abana ba ambo time number 3 mwalimu Brighton yene kabisa bona. Kabo musani kwa bana bao endo kwanya bana. Mbe mono majumuli kwanya reli pake go se twa kwa baira mana integra twa cha komoro berio na tu ere chinza jinge cerebro bikominyo kamono mete biro ntoko nya ko bitene ngo tware ngina eno ku aseskuru ya kisembasi oyoro mokonyi bo mwarimu monene aseskuru ya nalege konyo umwana mutanganya nyora max chiminye na 5 bakanyore mini grade yabo ya lenge 375.6 tware ngina mukambi nere ku aseskuru ya St David ombogo poigonando de helda aseskuru eyo semini yaba yarenge 374 yarenge mini yaba yarenge 374 asomwa koyo osema temo ya soka somwa no mutangani abata maxi chiminye na 5 na bere abina rutwarige dikuru sisemi krobaru advising yego cha saborokia na wana borokio no na baibuli mete kartu watera nete ni gotokonyora kesa kiri kigo cha samatko alebosio igo manjumuri te tokolega anki kande kartu kumurekera anena matsomo karo bantu bandate guchingera na kuibanga bana guchase form 1 nyerone muwasiri bwe semina tanga sabuna selection ya bana guchikwenda se secondary ni goya chage tebena usini yuji guchaka andi guchikwera chiwiki bere kurboni na to wakira mbe mono karo kwera libaga ya bene utoligeri mukambi ndongere tueba ya tutomengora ya itu jase mo director au St David Ombogo dipone besombo ekana ngelinga daktari ni amate yenge ne skuru ngima pole sana asogosiri mwana go mwanjo yasati kalimengeria pario ne bangire tariki ndotangase tumere mesio tangase ko daktari musani umwana uyo sire to daktari umwana uyo mono somara yansa umwana konya gosoma ara school ni gare ara form 2 ane ni gakoreta matemwa 2019 nando jonero tanga ndo lenga sende to Ndizi ni to kutomama kombo kwa jase familia ya David Ombogo Kenya sabaremi na ndaba go semelibuna ebionsi ne ebiense na de biete kuma jumuri mbe mne karkwali Ndizi TV nyorana baganda utobwati asensemeri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News paga sensemo ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News utali kweba auto tweet @Ndizi TV News paigo kerengere kia ni utukere kirenza kireta kwetera se namba ira se skin yao igo twarubuliri ubi mirobene me kutobwate tomoche kurigereria Ndizi TV ne rogwan sumosi hote botame bune gente kianekia egente yansuna ni go kenyora ime ya Ndizi TV ne rogwan sumosi eriane Brighton Makoli.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi niji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Omurigereria bwa televisioni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase televisioni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuro chikaunti sana na ibire echo chira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi